kodwa umusa kaKristu Jesu, amen, owasindisa impilo yami nginyo nawo. Ngiyacela abazalwane sigijimeni siyezwini lenkosi encwadini yaJakobe number 1 sitavuka ivesi number 12. Hallelujah. Jakobe number 1 sitavuka ivesi number 12. Omunye angivulele kuTimothy wokuqala, Timotheo number 1:4 sahluko from verse number 7. Hallelujah. Iyacabanga ukuthi siyogcina ku verse number 10. Hallelujah. Bili lama verse mayibonge Nkosi. James ngesingisi, uJakobe ngesiswati 1 number 12, and then bese sibuka Timotheo wokuqala 4 from 7 to 10. Amen. Jakobe 1 verse 12. Ubusisiwe umuntu oqiniselayo ekulingweni, ngoba nasaphumelele ekuvivinyweni kwakhe. Yababukeliswa umchele wekuphila lowethenjiswa yiNkosi kulabo labayithandayo. Hallelujah. Khona elinye umusho the same verse. Blessed is the man who endures temptation. Yeah. For when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who Glory to Jesus. Wonderful. Ngicela abazalwane lesizulu likhona ngasalivali nalo. Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, ngokuba esevivinyekile uyakwameliswa umchele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo. Ngiyathanza lokuthi ithenjiswe yiNkosi kodwa ku certain people. Not all of them, but certain people. Hallelujah. Ngicela sifundele leli linye ke bazalwane, Timothy wokuqala 4:7 to 10. Ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu kuhle, akulahlwa lutho, uma kwamukelwanga ngokubonga, ngokuba kungcoliswa ngezwi likaNkulunkulu nomkhuleko. Ngiyasixolisa ukuthi 4:7 benze chapter 4 maka ngicalele wena ku number 7 says. Ungahambisani netingwanekwane tebulukati letingakalungi. Letayete wena kumesaba uNkulunkulu. Ngobe kwetayete umtimba welula imisipha kunenzuzo wesikhashana. Yebo inyameni phela. Qhubeka sesimuva wena. Kodwa kumesaba uNkulunkulu kunenzuzo etintweni letinyenti. Jesus. Ngoba kutheka sethembiso sempilo yamanje kanye nesempilo lethayo lesinayo. Lelivi lethembekile fanele kwamukelwa nibo bonke lesigaba 10. Yes. Kuze kube manje siyasebenza sishikaneke ngoba sibekele ithemba lethu kuNkulunkulu lophilako, longumsindisi wabo bonke abantu, ikakhulu walabo labakholwayo. Ngathi solo le apartheid yachubeka manje Ndlovu ngathi bofundza sesi. Kepha wale izinganekwane ezigcolileyo nezezalukazi, kepha zijwayeze ukumesabeni uNkulunkulu, ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana. Okay. Kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke. Yes. Kunesithembiso salokhu kuphila nalokho okuzayo. Yeah. Likholekile lelizwi. Yebo. Lifanele impela ukwamukela. Fanele ukwamukela. Ngokuba sikhandekela lokho, Jesus. siyashikashikela, ngokuba sithembele uNkulunkulu ophilayo, ongumsindisi wabantu bonke, ikakhulu wabakholwayo. Ikakhulu. Baba Pai sibongele mntaka baba. Siyabonga baba wethu lonamandla onke kaNkulunkulu Jesu. Eflaka lenkosi nalamuhla Nkosi ngilungile Nkosi uyaka ngizobaba emkhonzisi uNkulunkulu wethu ongcwele nanga beselefile Nkosi inamadoda asiqondisayo impela inkemba somandla engawulahla kodwa soyini. Khuluma ngale
Hallelujah. Ayibonge inkosi. Awuthi ithoba lokukhulu bazalwane. Sandza kunibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Nangathi Shaloteni bazalwane angiphiwanga kangako lapho. Ayibonge inkosi lephilayo. Sithanda ukubonga uNkulunkulu njengezwi lakhe namhla. Ekuseni. Amen. Amen. Ngifuna sikunakele lokukhulunywa la encwadini ya Timotheo lokuthi kujwayeta umtimba. Amen. Siqhelo lesendeke emtimbeni siyasida kodwa sisida kancane noma sisida sikhashana. Bayibonga inkosi. Kepha kwesaba uNkulunkulu. Amen. Kepha kwesaba uNkulunkulu. Umsabe etimfeni donke. Saba. Wonke umuntu bazalwane une character yakhe. Wonke umuntu une character yakhe. Levuna imizwa yakhe. Amen. Amen. Sometimes ningabekisa nje ngami bazalwane ukuthi ngiyakuthanda ukuvumisa. Hallelujah. I'm a worshiper. Ayibonge inkosi. Uma ngithunisile niva kahle. Hallelujah. Amen. Yinto lengiva nalo mtimba wami. Ayibonge inkosi. But lokuvedwa ke uNkulunkulu ukuthi lento ayiqalile bunanzini bempilo yakho. Hallelujah. Ayiqalike lenjabulweni noma lekunelisekeni kwakho. But iqala ekumesabeni kwakho. Ngoba lokho ayibonge inkosi. Lithi iBhayibheli ngoba lokho kunesithembiso saloku kuphila naloku lokuzayo. Emandla enjabulo yethu. Amen. Amen. Kumele sisite kule mpilo lesikuyo. Aphinza yosisita nasempilweni letako. Into lebanga bangathi siyalwa singaboni ukuthi sibangani. Sibanga ukuthi kwangathi senelisana kahle la. But alikho themba lokuthi siyawuphinda futhi seneliseke kuleli dawo. Niyo lento lebanga bangathi siyasolana nawe nageni. Siyananzelelana nawe nageni. Because noma lemala nithi hallelujah, nithi wa kunalo hlala phansi ahlole lokuthi is it? No matter kuthi yandibe phofu niko nje bazamini ngiqolela abantu bathi ngisizala kakhulu niko nje kunetinto letingatemukeli kahle lokuthi inyama yami isheshe yenele umoya wami ungakaneli. Ngasho nje kwabanye bazalwane ngathi kufana nale muntu sithi siqonzane naNkulunkulu omdala wengithuko umnikati wethu intotonke bese semthikini basala amithi kunoma bazalwane ngiphela nisho mina amithi lokho akusinoba phathi nisho because mina ngabuki lapha ngibukela nelidala liholo lami ngilihola kabasi ngilihola la but ngeke ngilihole la. So ngiyafuna lele lapha.
So that is why kwangathi understandeki ngihamba ngishane into letinga nasono letinga nalizulu leBhayibheli lithi kuko konke lokubonakala kwangathi kubi umsebenzi wethu kudeda kuko. Na kanje mina ngingathi stand up church, stand up, clap your hands and tell me about Jesus, tell him no, because we understand ukuthi ngomdala wethu inkosi yemakho kuye siyapower kuye sicommand. It's our Lord and Savior. Hallelujah. Akona abafundisi bami emqoleni akukona babe ukushaya izinto zabo bathi nje lokho ukuthi asimponze iBhayibheli lithi sawuthi Paul simathi ngemandla ovuko lwakhe. Umuntu uyabonakala mazinyo. Leza kwamoya labethi khafunelana kudzala bethi kuvubikelela la. Uthi ngiyanibikelela bazane tive ukuthi lesikhathi sokuqhubeka ke wena sekuyagula tona. Yakuyagula. Because sine problem. Kuthi ligama ngilo. Kodwa umoya kusiyo. Ngoba wabhala lomunye wabhala wathi kunabantu kumele bathuliswe ngoba bayanakalisa emandleni bangelembuso waNkulunkulu. Kodwa ngoba sise South Africa wonke umuntu nelungelo uvela uqhumele nekhathi nje uphuma ukhala ngethu ubathi ukabanga ukuthandaza uNkulunkulu uthi sometimes nje lokuphuma kwami ngikwatile kwezikamoya kumkhubile naNkulunkulu kube likhulu ukuthandaza ngoba kwawona wawusathatha ukuthi ulungele noma ungalungele. Leyo basalwane i-understanding yangemfundo lesikholwa. That's why waba mhlobo lelikholwa lenjalo you will never ever change empilweni yakho yokukhonda uNkulunkulu. Ngeke noma ngajika onke amasonto kujike nemfundo wakho konke wena ngeke ungishintshe because awuhlangananga nesonto wahlangana nemuntu lokutshele konke. Vivinya kwemtimba kuyasitha ayithathi bazali but ingosana. Amen. Kuyasiza but ingosana. Kodwa kwesaba uNkulunkulu njengoba ngisho ukuthi ngiyathanda ukudumisa kula mzweni yanga before I worship kumele ngifune yena. Before ngijabula ufuna ngithole yena ngoba worship noma ngibani worship yena. So i-connection yami naye ayikhona before excel. Kunani uNkulunkulu ayembula mhlawumbe phansi ngithi ethi kulungele nemandla empilweni. Emandla empilweni asekutalweni. Into letalwako inemandla. Hallelujah. Amen. Ngokwesikholwa yonke into letalwa uNkulunkulu Sathane umelene nayo. Sathane akamelani nokutalwa. Kodwa umelana nento ledalwe nguNkulunkulu. Into bazalwane letalwa emandla ayo iwathola la italwe khona. Into letelwe inemandla ngendlela lemakasana. Emandlayo asekutheni idalelwe kuphi. Hallelujah. Umuntu otalelwe emndenini lokhesti njengemndeni wakithi. Mndeni wakithi sitalwa sikhula sikhanza ukuthi bathi
unetipote emabrandane wabulala umuntu lombi longabulawa umuntu wetifi. So sidalwa thina sikhansa utholele lidimoni lelo. Ilihlupheko lekhona khona ngisho ukuthi lelihlupheko iba ngcono kwetinye ihlupheko gogo Mtawu ngoba basinento nathi ukuhlasela ungathwasa ubangqono. Thina lekhaya thwaseki kude namnelo thwasana. Kodwa sinemadloti sonke. Emadloti lesinawo amadloti emjiwa. Lokho kukumezana lokho kuthi ubulala uthe ubulala isikhukukade ubulala inkukhu ubulala inkomo ubulala lokunala phathi kodwa awuphumuli athi uNkulunkulu bonke labamzonda wathi lehlisela sidalekisela kusukela sizulele esesine sesatha bonke labamzonda. Ngidala ngithola lento lekhaya bayifika lani emandla lento ngathi mangidalwa ahlala lakini na anointwa ngempilo yebubuldoza ngempilo yengane ukuthi angivinjwa. Hallelujah. Lento ayizange ibe nenzaba sengizile malanga nemalanga ngakhuphuka ngolala entsabeni. Hlala entsabeni ngizile nangahlala entsabeni ngithola imlinzelo ithi dlala isikhubeke ngoba impilo emandla la idalelwe khona. Dithayi mhlangana naJesu liphayipha namtshela ukuthi ngiphinde ngazalwa ngaba nenhlanhla lengazalelwa eqinisweni lezwi yasekelento ithola inkinga yoku-overtakewa nemandla elivi lembuso kaNkulunkulu. Lo moya wemjiwa waphuma waphuma nokuzelela kwawo waphuma nokuzalwa waphuma nobungwababane bawo waphuma nekwehluleka empilweni waphuma nebuphovathi. Hallelujah. Waphuma nalomoya wokuthi thina ekhaya siteke sinjintsha amafana waphuma kwasala into ezelwe kabusha kwaguqulwa nekhani yaseveni kwaba inkhani yemvamelo. Nangasalinzi bantu empilweni labathi batangishaya kodwa ngalinza bantu empilweni labathi lokukhona kwakho kuyasenyanyisa mina ngathola amandla amasha makasho njalo. Nemandla ozalo. Hallelujah. Lento imbisele muva ngazindla ngamaKristu lamaningi lempilweni wempilweni. Ngathi kunamakristu laphilako lasevangelini lahambako but iproblem yawo ahamba ngolugqobo lwala atalelwe khona. Amen. Mfoka amathembu la atalelwe khona la yathi nakatalwe enkosini la atalelwe khona bamtshela ukuthi kuhamba nguna kusisona. So inemandla lento la kuye nina nimangala kodwa yena abagicite manje nemandla kaMongcwele wakatalelwe khona. Ngizakhuluma ngani asithenye babadala bathi yakhuluma ngetilimi jumini. Futhi kwakungekho inkinga kwakungekho bona beyishaqisa kwakungekho mahloni kwakungekho nange because la mandla lebekathi nawo mandla ozalo lwayo. Uma ubone makhono ahlangahlangene kanga bakakeki ngunika impendulo namhlanje babuke bese uyacabanga ukuthi hayi emandla ozalo lwakhe until basalwa azahlangane nendoda yamadoda ifike imhila ifike umgugu
ukhetha nalo muntu udlula kumpostoli aye kulo muntu Nakubonga kwalikholwa mkhuleni ngakhuteki ubulawa amandla ozalo lwakho Lumngalazi umfutho sePitora top anointer udlala ngesikhathi sakho Hallelujah Uma ngingavisisi kahle bazalwane Bona kana abantwana labakhuliswa bogogo wabo bese naka abantwana abakhuliswa ngubaba wabo noma kwabo abafana Ngemandla ozalo Hallelujah Nikhona bazalwane Ngikho ngithela speak mina Uma ubona umntwana aphila lempilo ungabuki yena buka naqhamuka khona Emandla omntana anemandla empilweni So that is why umuntu uyadzineka bazalwa kwekuthi amemukele Jesu akuvume ukuthotshiswa aganzaywe aguqule atalwe kabusha ngozalo laphezulu Umuntu akahluphiya luseka bakithi uyajabula umuntu oluseka abantwana ngoba ukhuluma kuthanda lesikhathi afuna ngaso futhi uNkulunkulu akaqabani nenqobo yakhe mayeluse abantu bakhe noma ingabathuka noma ingabendani uNkulunkulu abana ngini ubuka lo muntu lothe yena unozalo laphezulu kuthi uresponda njani manje inkinga bazalwane into yesikhashana yasenyameni umkhathi musekahleke ekhaya sibamkhulume kahle sonweni Akubeka khona akakhulumisa umuntu Athi ngona awesonto liphuma ngakhulumisa ngobantu ba But ubitelwe move anjalo nje uholwa umuntu Umuntu unebuthakathaka bakhe Bishop nje njengoba bamile akukho kangaka unebuthakathaka bakhe Because umuntu But yini phela mnene bakha uzalo lwamehlo Makhona Uthi ufuna ukuthi uyakhona Uyakhona wena lo Sorry Sine somele lethu bathi uyajolana munye phela Ababanini Hallelujah Elapho uNkulunkulu akana nkinga nalo Unenkinga nalo lophefumule Hallelujah Kushaya kwaNkulunkulu kuze kumangalise because libandla likhohliwe ukuthi libuya kuphi Libandla lethu ngathi liqhamuka kuma gift Kana liqhamuka liphuwe liqhamuka lisele LeBhayibheli lithi umzalwane lebonke Hallelujah So that is why bazalwane bufanele bethu nyelanga buyasonisa Sigcine sidahle bese isikhathi ufuna ukuthule nje uthule nje ububule kusini uthule nje ukusithi vete hayibo uthi na usukuma kungaveli lutho Njengoba kungaveli lutho ungakhulumi lutho Inkosi yasathi isikhathi sayo Bene mufekhala kale phansi phakathi kwakudla Kubele neprogram yakho Ulinde impendulo yakho komdala wethu Ayingakabuyi ubuyele Asho umfundisi umngane wami Olapha Joseph Athi umfundisi mjane uNkulunkulu umsebenzi empilweni yami kakhulu Sembekile ngikholwa nginolaka wathi nakasuka umfana wami wamithisa intombazane lasontweni Uthi bangitshela nganakhulumi nganyanya ngihamba ngaye enkozweni ngaye esontweni ngafika ngangena esontweni ngathatha isitulo sami ngahlala na pulpit ngathi uNkulunkulu ngibulale Kohlekisa ngambongela abantu hlekisa ngabo yini bongela abantu bangamithisi esontweni komithisa lo hami mina ngishumaye wathi ngibulale wathula ngo Indoda emaziyo uNkulunkulu kushuthi bayaqoqa naNkulunkulu bava waqhubeka amasathanaza akhuluma athi uNkulunkulu ngizibulale angiphumi la ungangibulala utohlekisa ngami emhlabeni ungaka ngibulala wathula uNkulunkulu
wathula ukuthi kwase kwafika la ngitshane ngaphala shonfo ngahamba ngayekhaya ngikwatile ngicabanga ukuthi bulala uthi ekugcineni wafika ngesikhathi ngambinzele ngaso wathi kunemoya lengikhipha la kuwe lo moya lo wenta kwabathi wena sowukholwa kakhulu kwendlula konke njalo nje wathi uNkulunkulu ngifuna ukuunderstandisa ukuthi lo apha ekhoneni lempo la ivako nawe yife ukuze ukholwa kwenu nikholwe nibeketelelana akuyi nemandla akho akuyingogquma kwakho kodwa kuya ngomusa vile bayihlabela labantwana nanyelo hallelujah so namuhla basabani nizosho ukuthi bafowethu today umbiko wanamhlanje uvela kulapha uthi change the way of doing things ntshintsha le menu loyiphethe ijabulisa wena ayimjabulisi naqele kwakho unga-understand situation buyele mufa lawazalelwa buyele ekhabeni yakho ufuke uyibuke le nkhaba ukuthi inamoya kaNkulunkulu na uma ngasiyo bese uyasalenda komdala wezulu nayenze mos ngibe ngwele ube mhlophe Denseba uthi lembi lami ayilwanga ngini nethwa nalabo bonke
unakekele kuphi uthi ngeke sesathi ngilindele. Oh my God. Jesus. Alibonga ngibonele uNkulunkulu. Ngiko live la uNkulunkulu lithi sukane tinkhanakalweni. Tingane ukane nitebuzala bentebulukati benkokosho. Sukane tingane kone nitebulukati be nine nemavunjwa bo andiweni sukane lapho. Niphisi nje ngikhuluma ngalomfana ba. Lo mfana lona umjalo nje nayo bakhothi bathi abaseko naleka abaseko sezivile ukuthi ayisiwa khona. Bathi kudela ukasibona lakha ngoba vele kusuthi kwenzisa into le kahle. Phuma etikhanekwaneni temzalwane olwenu. Tinita temsito umuntu. Hallelujah. Khona nemandla chawe hlale abantu bakho inkonxa nesondlo. Lathona nakushonela neKristu kaze kusibanga imenza hawo. Yewena. God is your joker. Last serious la seludlula la kitazweni na la place yakho. Kuphuma zona khona nebantu lothi ngahlanye uyabashumayela kahle ufuna ukubamela. Mina ngizaba ukuthi khona verse belethi labe sitaba sofuka lembusi bathethiliwe. Ngikhuluma phambi kwenkosi nayami engithini wenkosi lomvumo uyamema uyashimile kuya nosemenini la yayiphuma uNkulunkulu uyakufuna phuma izulu liyakufuna awufunwa ngini ngita futhi izulu mina ngibona mjuka kangaka nami ngifuna lo. Hallelujah. La mandla la lithi uNkulunkulu likhonekile lelizwe futhi lifanele kwamukela nometha ukuthi lihash kangakanani empilweni yakho kodwa lifanele abantu abanjani basabona ngaphandle kokuthi liyamukelwe kude la kiwo khona asifane isonto sivule ibhodi store. Uma nje lingamukelwa nelikushinto akwendiwa nalithi ungakhulu bemangayekela kusiyenga if you are not committed silent. Dosa sikhuluma tusutela simfundisi ngiyabona ukuthi ukungishumayelisa lento kaHlobo kuyangihlula ukuthi hamsale phansi sitakushita sitawucala phansi kumeme singabe sesijake abantu abasirious ungasikotela sitakushiya no umfundisi ukushiya sifuna hlala bese yabuya sayabantu business sabe sibatshele umbuso sijabule simnanze sibelele emva somema methisho amen ngikhuluma iqiniso samsaza. Hallelujah. Ayisilungeli lento uma singanemukeli njengelive elikholekile. Inkosi yasezwenibusisa. Wena la ukholwa ufuna ukubona umfundisi la ukholwa ungabe uthethe 7 days ufonela yena bengu 7 days ngoba nawe umjwayele ukuthi uthanda kuya ku7 days esonke njalo ngaphakathi kolwe sonke uzukholwa lokho mhlawumbe wathi mhlawumbe uthi funa inkosi ekusithe wena ngoba kwesikhuluma iqiniso labanye benu ngabasekho enkosini ngabafa enkosini baze bafa nasenyameni
umusa waNkulunkulu njengoba ujwayele kangaka ukwanele yelifi fanele kwamukela. Hallelujah. Lento yethu lesiyena nonsense. uNkulunkulu ufuna amaKristu. Hallelujah. Uma bazalwane ngawuma phambi kwenu ngivaliswe isikhundla nokukhuluma kahle, I'm a useless person. Ngivokulahlwa ngipholana namsebenzi because alikho ligaka enkosini. Enkosini sihleti ngokukholwa kwethu. Lithi le Bible ngokuba sikhandlekela lokho siyashidashideka ngokuba sethembe uNkulunkulu ophilayo ongumsindisi wabantu bonke. Amen. Sithembe uNkulunkulu ongumsindisi wabantu bonke bese sikhoma ikakhulu. Moyingwele ikakhulu kwabantu uNkulunkulu basalwane akavuka bonke abantu kodwa ibalance yaNkulunkulu ikwabakholwa. Uthi ke ngayikhuluma lento hayi wonke umuntu kodwa ngayikhuluma abantu benhliziyo yami. Abantu abahlukaniselwe mina. Yokhohla kalula. Lo mhlabelele nguthatha nina niyamdinga yini? Hallelujah. Niyamdinga yini uNothando? Jesus. Lalela mazalwane, uthanda. Angifuni ukuqedza isikhathi. Hallelujah. Enkosini ngabemlaneni kuyaliwa babe enkosini. Nethi angathi ukuthi ngayichaza njani lento ngisuke la ungiva. Amen. Ngifisa ungive mina but ungavami nephese but uvamile ngamoya kaNkulunkulu. Amen. Because siyasikhuluma ebamlaneni kwabathi asivakalithi sithini. Uma sithi enkosini kuyaliwa sangadibuda kumuntu ukuthi itolo lokusila usishele ukuthi inkosi yasilwela sabaka senyamhla uthi enkosini kuyaliwa sofuna sini awusa understand. Listen, angeke vele uunderstand ngokufuna kufunza but understand ngokukholwa. Akekho mkhulu umuntu lo nganqoba angalwana. Yiko Paul athi ngilukulo ku uthi sengiqedile libanga la ufayithile ungenile basalwane dinkinga wangena wathi shiqe kodwa kazange agoqe dandla amele uNkulunkulu walwa ngithandile vikile lethu athi umuntu basalwa akuKristu wakhiwa abelkhawe before imbi mafiki imbi sowumobile ngoba njalo unakabi yakholwa. Ahluleki ngelikholwa lenjalo. Iproblem ngijwayele ukukitaza nemaye. Yabufale. Mangizalo ukutshilo ngazalo ndalini njalo. Kodwa impilo yami ngaphuma lapho. Ngaqhubeka lesiguqo sami ezayona. Kwambe iminyaka nakhamba iminyaka bafika la inkosi ngihambela khona. Ibamba impilo yami kwaguquka izinto. Hallelujah. Uma inkosi ibamba impilo yami bazalwane. Bethisa angitholanga umsebenzi kaNkulunkulu. Angikhulume namhla bazalwane. Angitholanga umsebenzi na angitholanga umsebenzi kaNkulunkulu 1990 ngiyaqashwa ngakamasipala 1990 ngoJuni. Angizange nginothanda futhi. Angitholanga umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ngawuthola kaNkulunkulu.
Angutholanga umsebenzi naNkulunkulu, kodwa ngithole naNkulunkulu. Because uthi uNkulunkulu ubakhathalela, sihamba ngesafundisela kahle, uthi ubakhathalela bonke. Bese athi ika bengekho kule group yaka bengila kubo kunalabo abazange baqashwa mina. Khumbula kahle sasingi-3 nangifikela pha kamasipala bafike babuta mina, hey can black Africans lithi yabasi ngisho angisakhi mbamba. Inkosi yangibona yangithatha yangifaka kwathi le 2 bayeni ithembu yasebenza kwaphela icontract yahamba ngasala. After a year, June 1990 ngiyaqashwa, April 1991 yafika inkosi. Yafika inkosi, yavula kuvaliwe, yafika umuhlu, yafika indoda yabantu, yafika nebalance yesala. Let me remind you, what is in front of the temple battle? You were so young. John must hold. That's what I'm fighting. Only when I said that I have a woman at all. Vos a said that I clean at home. Musam Shara, no prophet, after the score. You know, they kept up. You plug a time after the score. Same as you, Tisnahola for the force and tis all in the time for the Bambina. That's the best place I saw. I won't see the pressure on the citizen. Similar thing as it's a matter. Some of us say, holy, we are harmed for people like you. As I'm not a set, as they will cook so what different. A man of Salvador. Swallow if I'm still in the torch and the moon, the maroon. Sithathe sifake petrol. Sesisho ngomadoda nalo bafanyana sesihamba phasi emalayini kucrusade. Sisipendima ngamanye amazwi umoya wesalary wakhishwa la. Sawuspende ngosi masifika le malini isikhathi enqanyabudha sikhiphe la senebudha nasibuya sibuya sigcwele injabulo khuphula ngenye langa. Abantu mangosika khona sisangagananga. Sikhambe emalini isigcwele indumiso sidlule emalelana. Sesijala bokarla khala basibemelela sikanala. Angasakhona ishayela imoto utholakala yipha. Dunyiswa la emveveni, dunyiswa khahlelo. Safike sakhathe basotha noNkulunkulu asiboni lutho wavimba nelori bayibukela eceleni. Kude losonzelako lo sotha. Sonke siyakhala. Bathi cethani bafundisi, cethani isitolo sesho. Sikhala sodwa sitankinga, sibambelene emandla sezulwini. Masibuye nasibuye sihlale phansi siyiqaba kuleni sithi no inzabe yethu yokhona ivala ayibhekali ithi inzabe sithi but semude lished elifana nalelethu azithatha ngamonthi sithi musa ushoda ngelibroke elivabili athi kusima sahluphe kulona ndawukhupha kwalapha edry clean sanibonani nomthele sasinemandla ozalo kude lebekathi kwakhe lento yangithwala basaba yahamba nami yangithwala ngathi ukuthi bangisenkosini angithwali ngalokukitaza inyama yakho kodwa ngithwala ngalokutawakha ibandla. That's why ngiyamusa noma ngavela ngendlela angangishintshi ngoba nezwi liyakhathishintsha. Leso sikhathi bayakhala nemijiwa yabo lekhayithi yabhuti siyafa sinambuku imali nginikele ngayo evuselelweni bona banambuku. Hey basababa nanginenhlanhla lemselini ngabantu bafiwa kudliwa badliwa babantu
mina ngangidliwa inkosi kana ngathi mama ukuthi ngiyahlanyela nangathi kuthi lapha kulo molo wami kunenkosikazi yami lekholwayo nangathi haleluya on top of that nangathi ukuthi kunebantwana bami labadzelelako khola lapha abangafuni khola lapha ngomlelo nangathi kuthi umholo wami ukhulelwe nini beyisizwe nje landzela hayi futhi namenza kwesifunda ngashubele ushumayela ngilandzela nje la ngemuva ngijathuza kubheka nje la ngemuva but nginathi ukuthi inkosi naleqinile for sikhathi esifanele. Haleluya. Uma singakhuluma lapha ngithi babuke lebe sihamba nabo sibekela tini abana lutho labanelutho kithi ngathi ngavakala kahle emasangweni because mawunikela awulahlekeli kodwa uyahlanyela likholelile leliso ayibonga inkosi. So ufuna ke bazali sigcine kanje ngoba sewutitholile ukuthi kumele ushintshe indlela yokwenza noma wenze kanjani. One, sithe Paul uke walwa. Haleluya. Masifuza incwadi ya Timotheo wokuqala chapter number 6 verse number 12. Lithi walwa Paul walwa kulokuhle lebe sikhuluma ngakho. Angithi ekulweni kwakhe akalahlanga khona wakugcina. Ngoba imphi iyakwenza ukulahle kukhona. Uma babemhlanga abana babemhlanga babali impuphu siyafika isikhathi babemhlanga lahlele lokukholwa athi akalahla ukukholwa kodwa impi yokulwa nemiyelo yakhe lempuphu ibe khona kodwa manje ukukholwa angagcini kungabibi bese namhlanga ulahlelela ukukholwa ngoba uye wathi ukuthi ukukholwa ukuthi umfana akatho but ngoba lo mfana akathobi ulwa ngamandla enyama yakhe bese akasagcini kho noma ungaphumelela kodwa kuphumelela kwakho kude manje khona kuyaqinwa kukholwa nasempini. Siyalwela hayi matho iBhayibheli lisitshela ngaJakobe. Jakobe lithi udalwa makholo make waJakobe uhlanyela umoya lomubi wokuntshontsha kuJakobe. iBhayibheli lithi wantshontsha Jakobe wabaleka sibusiso semfuyo. Haleluya. Ikhaba ya Jakobe sekasedzinswe yamkhumbuta kubo wabona ukuthi never ever ngingabonana nesibusiso but uma ningakathethelelwa kulesibusiso ngifane umuntu ofila phila. Lithi wathi mina ubuyela kumfowethu angithi lithi asendleleni lithi leBhayibheli Jakobe bawufunza abasabona incwadi yaGenesis 32 from verse 20 to 28 lithi endleleni kwafika isikhathi ekusukele haleluya lithi kwabambana naNkulunkulu. Uma uyifunza kahle lithi balwa kwaze kwathi ungathi ukudzabuka kusa kulo kwaPaul lokulo kwaJakobe. Hallelujah. Konke it's a fight. Kodwa emarizini tizathu tabotokulwa atifana. Ungathi kawana njengalikhona ufanele sesikunqono lokwana kude lokunqono lonke likhona lisembini. Lithi iBhayibheli wabambana Jakobe nengilosi yaNkulunkulu wabambana nayo yathi ngase ngiyekele kuyasa wathi ngeke ngiyekele ungadani siphi ngoba ubuye naso kuyihlo Abraham akusiso sami lesinsinjonjini kanti wena uthi kwentiwa yini njalo Mkristo umtshela ufikile Mkristo unemfathi hayi futhi ufuna ushade phela hawa konke ku-right but uNkulunkulu ufuna kwathi. Haleluya. Asiphelelanga
ukubhadala kumele sidingeka from above. Lithi wanela kumbusisa wambusisa lithi wamthinta enyongweni lithi ingelosi yaseziyamba yamshiya emva kwalokho ukuthi kwashintsha igama. Today awusasiye Jacob songu-Israyeli. Yenzaba ulunkulu injongo yaJakobe kwakungasiki ukudestroya ingelosi kodwa injongo yakhe kwakufuna ingelosi imbusise. Fight the good fight. Hey Jesus, send His word. Send His word. Moya wami uyamembulela abazalwane ukuthi kuyaliwa la. Kodwa kuliwa ngendlela le-right. Okay, asesibuke lo. Le uma uya lemuva kuDeuteronomy number 21. Hallelujah. I mean number 3 from verse 20 to 24. Kunala Moses. Mfundisi ukhuluma na Joshua. Uthi bakala kweJordan. Uthi Joshua, halela Joshua. uNkulunkulu wakho Joshua. uNkulunkulu wabokhokho wakho. Wehlula inkumbi. Uyakubona uNkulunkulu. Uthi wehlula inkumbi yemakhosi nami. Soke namanje. Thatha lelibandla welela leJordan. Uthi nekaqhubeka uthi ungesabi. Ngoba uNkulunkulu wakho utakulwela. Yebo msi. Baba namagama ukuthi kodwa uNkulunkulu utawenza njani? Before alwe wena face sitha. Naje uNkulunkulu alwe wena ungaka-face sitha. Konzimpi uNkulunkulu wakho phakamisa isandla abhubhise. Sitha sa. Uthi bekadlula Moses uthi uNkulunkulu. Yebo uNkulunkulu. Ngoba amandla akho abonakele ukuthi umhlaba nezulu kude uNkulunkulu lositha njalo. Haleluya. Sonke bemfela ngoba labantu bakho kule timbi lesitehlulile ngabathembise bavela thina. But ngibona ukuthi kukhona ngosi baqale bawene. Amen. Bayawufika eveni lobathembise lo. Ngoba sembatshele kahle ngawe. Kuthi uNkulunkulu onjani? Uthi uNkulunkulu kuyekelela Moses. Wena usayinzawo. Yekelela konke kuMoses. Ngoba njengoba bekatheni nawe naye ngizoba naye. That's a war. Uyasilwela. Beshumayela inceku last week. Ikhuluma the same message. Uyasilwela. Usilwela ngoba nawe ulibanza kanyini ekuyilweni impilo yakho. Asigcine ngeke ngalo. Angijali mase sigcine ngalo. Uma likholwa lima alilwi ngenyama yalo makethe. Uma uya ku 2 Corinthians chapter number 6 verse number 7. Uyayithola ukuthi ikholwa ngeke lalwa lingenalo liqiniso enhlitweni yalo. Akulweki unganalo liqiniso. Kuyalweka but akuphumeleleki if unganalo iqiniso laNkulunkulu enhlitweni yakho. Akalami. Bazalwane lonke. Alikholwa lelanqoba linganaliqi. Ngomhla uthi ngayiqiniso. Ngiyakuvuma. Ngoba wona uyinkosi yakho. That's number 1. Number 2. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Uma likholwa lingenako kukholwa. Ngamanye amazwi masilolo makethe sihloma tonke tikhali dokuwa. Sithi singahloma bese siyema. Bese inkosi yethu umsebenzi. Ngamanye amazwi inkosi idlula kuwe andukufika empini.
ayiqale empini seyita kuwe. Kunetinto lofuna iphasise kuwe. Yes, well done. Sebona manje. Isho ukuthi yana msuka ekhaya kini wathelela makwakho ngendlela uphenduke ngakhona. Yes, ngiyakumela. Angithi wathelela makwakho na usuku. Angithi ndebafati abazala ufuna siboshwe. Ngoba sinaki ukuthi ufike njani manje. Hallelujah. Ikhona basaba. Noma ngabe umuntu waqabana naye gogo shome wafa but uma iqiniso nokukholwa kuhleti ku inkosi iqala kuwe approve. Ukuthi ufanele bayifese. That's what you need. Hayi number 3. Peace. Imbabaza owangifela la imbabaza kuhlale nje khona nabo kubheka tu impela ngimbabaza verse number 6. Siyamdumisa singakabi siyamdumfana bethiso lesikhathi bathi bantu nabashotshisa ngemgola bathwale abathwale bathathe amaqhilomo bese bayahlabelela bajikelela Thixo kwande njani impilo kali khona unamandla want us to praise him, to praise Jesus. Kunemnyango. Point number 4, that is salvation, insindiso. Hallelujah. Live namo. Insindiso, live namo. Ungaya uyokuwa kwaSefeso chapter number 6 verse number 7. Noma ugijime kumaHebheru chapter number 4 verse number 14. Izwi likamoya lifakazelana nekusindiswa kwakho. If ungasindiswa awukeni ehlangothini lemisindiswe. Dikhani bazalwane dokuhlasela. Wisdom, hlakanipho. Jesus. Mawugijima uyongathini ezakhe number 9 verse number 10. Liyakutshela liphakathi ngaphandle kokuhlakanipha. Ngeke sifike njalo. Ayihlakanipha kwemvelo but ukuhlakanipha lokuvela enkosini. Those are weapons. Ngiyahlomisa, those are weapons. Uyabona le mpilo obukele nayo, hlobo lethile nguniketa yona mina ngokukholwa. Number 6. Ubekete Corinthians chapter 13, sistabile ngalo verse number 4. Thando liyabekeza thando lomnene. Hayi bazalwa, indzaba yinye siconze empini. Harris, sisiconze empini. Baningi bantu abathandazela uzobe namhlanje abanqoba. Bavuma kuthandazela bomthiya base bathi banqobile kodwa sonke sahlala kubo. Until basaba ngoba nebekezelele nabanye bakunyathela ukuthandaza phosha nabanye bakunyathela kodwa wena ubeketele because ulinze umvuzo. Ngeke siphethe basala kuningi ngeke siphethe ngitshela phela mdlali siyathanda zaman kuningi ngeke siphethe bathi kodwa konke kubitelwe kumaKristu nanemandla okuzalwa kahle. Angithina nje last point ngithi kuzithoba lekushakhela isikronik niyalata nithi niyalata verse number 16
verse number 14 wathi verse chapter number 7 lithi bazithobe abantu ba uthi uNkulunkulu bazalwane hayi kubo bonke kodwa kulaba labakhethelwe uthi ke bazithobe abantu ababizwa ngegama thula sengathwaliswa livesi nje ukuthi ngikhona kubaphambi kwakho sengibona wena kwangathi useless na liverse nawo ngalithatha wena the same thing what is it bazithobe kuzithoba Jesus kuzithoba oyingcwele kuzithoba yehle pride kuzithoba kuthi nemali kudla bonke kodwa yehle pride sithoba why you told them be mama lokumele uyinqo njengoba uphakame kangaka usashaya uyadlala basithobe kunjani nje mama right basithobe right mama singathandaza right basithobe Jesus basithobe humbleness basithobe abasithobe mahala bafuna kuso benkosi why kune uma sikhathi besindimela abalethemba bengasa sikhitshime enqobo sibuke letinto futhi bengasithi khulume from the verse sikhuluma from you bese sithi menishisa lezo bazithobe problem yakho uphakame kakhulu and when ungathulaya lo muntu awangeke ukusithe lo muntu unomela sitakala nguwe ngoba lo nembi nguwe akusilo umuntu omphakemene basithobe ivangeli bazalwane lijulile alisile unanzi haleluya ivangeli lijulile bazalwane silo nobunanzi from Tuesday bengigula very strong lapha ekhaya phokugula ngiyakusaba resettlements amtsinifakazele nini ngisangisathi isibhedlela from 87 Chitobina wemngane ngisangisathi isibhedlela from 87 up to so far lengwatiko nje kuyadokotela fika bambethe ubuntami jike ngeke ekhaya kwafika la senziniwe ngithi angisafuna ukuya kadokotela ngahlalela ngose nje lemanje phakamisa sami the question that made this is uhlakaniphile yini Musa namphuma la sonke nomsindlobe emsebenzini nga 3 o'clock ngaqala sisho singabiyele simjubile lebazayo simjubile ngathi hayi ngolesisu gijima ne-toilet ngalokuqala lesibili i-toilet lesithathu i-toilet lesine i-toilet ngalesithathu fika emsebenzini yemfati kuphi ihamba lebhuti khuphula dokotela abefuna dokotela imbi impamela inkosi bazalwane ngiyaqela sesithandaza ngicela simene ngakuyo ngimbonile bonile haleluya lekathi sidibana babemlaleni ungibone ngiswenge kangaka ngibuya kadokotela ngithe semfikile ngilungisisa imoto ngifike kadokotela ngaqabanga le queue ngaqabanga le dokotela ngathi utangikuse esibhedlela angiyi athi afolela manje mashayela angiyi ebala bana so awuba lokho kelelo thaka ubona lokho abekhala so that is kind of pain ukuthi mithi ngokutela abantu balekhemisi na ungasishela kakhulu kwende kanjani ukuthi abamini thatha kushafika kwesikhwameni ngapha Imabasa Oh, we pray Jesus
sengiyile kunyango wabamba banginikile nathi nje kungeke bathi unathi kanjani siyafunza emaphepha ngidibeka la netiso thandazo wakho ngiyabonga mfowethu ngivala sinzo uqala ukuthi gugu ngithi ayisebenzi ngiye toilet aphumi lutho ngiyabuya ngiyahlala ngibuka leti hlobo Jesus that was a war where ngathi khakha make lukhele nakubeka la tafuleni nganga nathi naye wabuya baka kade besekayephina ngoba so unathi sebaka ngingathanga lutho kodwa sengivase ngiphile after 4 days uthi imama kimi nime ngakuwe noma ngayini noma ngayini ngaye ngosini ngathi makhona ngosi la ngakahambi kahle khona senzele because akusimuhle kodwa kuthi inkosi iyabadi lokunebayo aphila bazama philile nami sengibekele ngosiphathe nje inhlolo lethu mhlaba khe ngisho sisu ngiyabahlola mina ngibhizi kaNkulunkulu wami so now I'm going to flow now through faith and isso obeka beletela Holy Spirit kusindiswa kuthandiswa qala kuthandaza nawe let's stand up all of us many ngetinya lalelani nkolo la cela kuthandaza nawe imbabasa but this was na impembi kwakho kuvela kahle utsakusilule emhlabeni but mshosho praise and worship I stand before you God sima ngakuye ngoba sikholwe nguwe aguqula izinto ezingaguquki lelelani bazamana akusikho kunqoba lokuphelayo ukunqoba siso it's just a temporary war kodwa impilo yelikholwa ibihla yelikholwa yonke Jesus ikhole kuyamyalusa uthi ke Paul hlomani sonke ikhali zikamoya kuze nikhole kumelana nemaqhinga sathana lithi selizabalasile wedlula kodwa nime nisekholo so ngifuna kushobile ukuthi sokukuwe kuthi yifa nayo inhle noma selisondela kuwe Nkosi ngiletha kuwe mdala wethu ukhithi ukuthi ngaphambili sithandaze message ukuguqula kwethu ngenxa yokukhona ukuguqula kwethu ngenxa yemandla emvakele kuso doesn't matter where you are now akunanzaba ukuthi nyalo babona kuphi kwendekani wangena njani khona but emandla emfuso wakuwo angashintsha mighty warrior ashintsha ukwenza kwakho yonke impophela lena akunanzaba noma mhlawumbe umyeni wakho uyahlobo bedanga ukuthi unkosikazi wakho akunanzaba ukuthi abantu bakho bakhupha it can be changed today uma ungamkholwa uNkulunkulu and then uthi phambili with my body I worship you
uNkulunkulu busisiwe lo muntu lo thina kalimwa aqinisele ngoba utathina kaphumelela kulokulika kwakhe abese umukeliswa umphele webuphila kunala siyakhona kunala sibitela khona isineko kunempilo yanyalo kunempilo yala siyakhona angeke wakhona uyofika kule mpilo lesiyabuyo ungakaqiniseli ngala haleluya kudingeka ukuthi uqinisele ngala ukuze uyofika kule mpilo lesiyabuyo kunenza lokhulunywa uNkulunkulu mfunza live encwadini yaMateyu 5 uSijesu wanitshela ukuthi thanda makhelwane wakho njengoba uthanda wena ubese udonsa sisathawo uSijesu kodwa ngithi mina thanda sisathawo usithulekele ngisafuza lelithi babe ngabenze kumbhulela lenyimbo uthi uNkulunkulu kimi do you know uthi uma bakuzonda abantu bayaphakamisa uma abantu bamelana nawe baletha iblessing kuwe instead ukuthi balethe lesicalekiso labantu bakuzongela sona kunebantu namuhla uthi Jesu lelivile likholekile uthi labantu abalivako baleni athi nakabhala tiwasabhala athi babusisile labevhala bavala esiprofeti babese bayawena athi uNkulunkulu uyaprofeta lelithi lakhe umuntu amelane nalo athi hayi ngoba umbonile akakangiboni liyaprofeta ngibando siyawufuna lo mchele bazalwane angeke kuba mnanzi ngitshela ibandla melelanga lesithathu kuthi le lama blessing lesitoniketwa wona bazalwane labanye bathi akuloya kwathwala uma Paul asisekulinzele umkhele wekulungu uma athi Jakobe utawunika umkhele wempilo akuve kumnanzi bazalwane kuthi nawuphilele impilo ngala bakuzonda ngala uphakama ngala asiyekeleni bazalwane kuphakamisa abantu isinge unayikhuluma ngala magama lewakhuluma la igcineni lebewafunza lama point kunekulunga kunekubeketela kunako into lezinga umzalwane kuthi uma setibhetha emendleleni yakhe yamethembe uNkulunkulu uthi Jobe 23 uthi ngiyathi Nkosi uthi ngiyaqeda lokuvivinywa lo ngitawuphuma ngale ngilgolide kuba kwabazalwana babi emagolide wayi basinabalimwa bafuna ukuthatha lenye indlela ngimabaza ngicela ukujoyina lapho ngicela ukujoyina lapho Jesu baba wethu lomwele uNkulunkulu wethu lonemandla baba wethu lonomusa siyathandaza babeseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha namandla kabongwele sibonga bekhuluma kwakho babe nasemini uNkulunkulu wethu lonemandla ekuthi babe noma ngabetivela timo noma ngabetivela timo noma ngabevela kuphela noma ngabevela kuswela noma ngabevela khulunywa kodwa sibilisele ezandleni yakho ngoba siyawubukeliswa siyabonga ngeNkosi Jesu kuthi baba namuhla uyasikhumbula kuthi kunempilo yalala esiphilako kunempilo nasiyakhona uthi na ubhale philapho encwadini kaJohane uthi usahamba uyosilungisela ikhaya nginankosi siyawujabula khona ngale mpilo esilungiselela yona sisasenganeno siyabonga ngeNkosi Jesu khulume kahle uNkulunkulu wethu lonemandla